Yes, reka tubasuhuze ndetse kandi tubifurize kugubwa neza no kumererwa neza bakunzi ba RTV show rimwe mu myanya itandukanye mu gihe muherereyemo. Rero twongeye kugaruka muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro. Cyo kimwe rero nuko ngira ngo tuba tugomba kugenda tubagezaho amakuru menshi cyane kandi ni hirya no hino. Twagiye tugaruka kuri byinshi cyane, rero twiriwe muri rubaya, twiriwe kuri byinshi, ariko ndagira ngo magingo aya ngaya unyemerere nyamuneka twongere twigarukire tuganira kuri byinshi mu birimo biragenda bicicikana hirya no hino. Ni intambwe ikomeye cyangwa se ni igitego cy'umutwe cyongeye gutsindwa na hagati ya guverinoma y'u Kongo ndetse na guverinoma y'u Burundi. Ngira ngo rero twese turabizi ko umupaka wa Kavimvira, umupaka wa Uvira uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo ndetse n'umupaka wa Gatumba muri rusange, uyu munsi wa none byamaze kuba byafungurwa neza ku mugaragaro. Bimwe mu bintu bishimangira rwose ubushuti, burya ngo iyo ubushuti buhari n'iterambere riraboneka ndetse na buri kimwe cyose kikaboneka kandi kikabonekera igihe. Uyu munsi wa none rero ndabivuga ukundi kuntu igihugu cy'u Burundi, iyo tuvuze igihugu cy'u Burundi duhita twumva n'igihugu cya Kongo. Mauritania ziri byo byombi bigendanye, kuko tugendeye ku mubano bino bihugu bifitanye muri iyi minsi bisa nk'aho ari ibihugu byamaze gusangira amata, cyangwa se burya ngo abasangiye amata barakomeza bagahuza urugwiro kuko ni mu cyurabuhoro, sinzi niba navuga gutyo. Uyu munsi wa none rero ngira ngo nyuma y'uko ibibazo by'umutekano muke byiyongereye muri Kivu y'Amajyepfo, kuko bihora byiyongera nyuma y'uko rero M23 yigaruriye umujyi wa Uvira hari mu kwezi kwa 11 niba atari mu kwezi kwa 12, nibwo inyeshyamba za M23 zawinjiragamo hatabayeho imirwano, ingabo za leta zigasa nkaho zibeberekera izi nyeshyamba za M23. Twarahagaze turabireberera, turavuga tuti ni imitego zari zatezwe ariko ntizabimenya, ntago zabimenye kandi koko wari umutego rutura kandi karabutaka. Uyu munsi wa none ugiye kuzikoraho, ni nabwo kandi ngira ngo twese turabizi ko ari bwo amasezerano yari amaze gusinywa i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amasezerano yari amaze gusinywa, bigenda gutyo M23 bayigaruye umujyi wa Uvira. Ikimara kugeramo gutya, ngira ngo yagiye kugeramo abasirikare bo bamaze kuvamo kare, ariko ikintu cyatangaye abantu na n'uyu munsi wa none, nubwo duhora muri Uvira ariko ntago turamenya aho abasirikare bari muri Uvira bari bagiye. Twari tubizi ko iyi Uvira irimo abasirikare b'abacanshuro b'abazungu, Black Hotel yari iriyo, nubwo yaje kurushaho kwiyongera nyuma ingabo z'u Burundi ibihumbi birenga 10 byari biriyo, dore ko ngira ngo M23 itangaza ko ngo ibihumbi birenga 10 biriyo. Ariko uko byagenda kose reka tubagire benshi, ibyo bihumbi 10 koko murumva byabona aho bijya? Tujye duvugisha ukuri, ese igihugu cy'u Burundi cyaba gifite ibihumbi bingahe? Mbo amakuru yize waturuka mu Burundi rero yemeza ko nibura hagati y'ibihumbi 3 na 5 aribo basirikare bashobora kuba bari muri Kongo b'Abarundi. Ni amakuru y'agateganyo, namwe mushyire mu gaciro igisirikare cy'u Burundi niba ibihumbi 20 nkuko bivugwa bigenda. Igisirikare cy'u Burundi gifite ibihumbi bingahe? Ese abo basirikare muri kumva uburyo bangana? Bo ibyo ntago twaje kuba twakora igereranya matematike, ariko turimo turibaza tutese uyu mujyi wari urimo abasirikare bangana gutya, Bazarendo, FARDC, igipolisi ndetse n'abandi bahise bajyahe. Na n'uyu munsi wa none haracyakorwa iperereza ngo hamenyekane aho bari, ariko nta muntu wigeze umenya aho bari. Ntibagiye mu gihugu cy'u Burundi, nta wigeze ubona bambuka. Ibi rero twese na n'uyu munsi wa none twaracecetse, ntituzi aho bari bagiye. Nyuma gatoya rero M23 yatezugewemo umutego, igiye kubona intwaro zirimo zirayisukanura hejuru, ibirindiro byabo birimo biratwikwa buri kanya buri segonda, batayigabaho igitero muri Uvira. Ariko uko kubura kw'abasirikare muri Uvira
yagiye kugeramo n'abaturage bose bahunze, bose nta muturage n'umwe wasigaye muri Uvira. Amazu barayakinze baragenda, bagiye sasa bagiye mu gihugu cy'u Burundi. Aha rero ubuhise wibaza utese kuki batagiye mu gihugu cy'u Rwanda, kuki batagiye mu gihugu cya Uganda, kuki batahungiye muri Tanzania. Ibi byose ni ibihugu bya hafi twatangaho urugero, ariko bahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Ari nacyo kintu natangiye mbabwira nti igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Congo kuri uyu munsi wa none bifitanye umubano udasanzwe uri incredible, hagati yabo bombi bari kwizerana cyane. Uyu munsi wa none rero wabaye umunsi w'amateka, ariko mbere yuko ngera kuri uyu munsi wa none reka mbanze nsasire ndetse nanasegure iminsi ishize. Bakimara rero kugera mu buzima bw'ubuhungiro, M23 yageze muri Uvira, irebye ibibuze abasirikare, ibibuza abaturage, yisanga yonyine muri Uvira, irasahura ibyisahura, isenya amazu, insengero mwarazibonye zisakambuye, nta dirishya ntaki biriho. Ibyo byose twagiye tubigaragaraza uko umunsi umwe washiraga ndetse n'ukundi watahaga. M23 rero ibigize gutya, ibitegetswe kuva mu mujyi wa Uvira, ariko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imiryango mpuzamahanga yasabye ko M23 yava muri Uvira, ariko iravuga iti ntago tuvamo. Ibona intwaro, ibona abasirikare ba Tanzania, abasirikare ba Zambia, abasirikare ba Kongo, abasirikare b'Abarundi, bose barimo barahaza ku bwinshi. Nta kindi cyakurikiyeho muvandimwe rero, M23 arakugenda iraguhurikira ku rwego ruri hejuru cyane. M23 yaragiye irahurika, navuga ntiyarahuritse cyane. Ubwo rero ikimara kubibona gutyo yahise ihunga. Mu guhunga abaturage rero bati tugasubira iwacu, ariko nayihunga ivuga iti natwe reka tubateguye umutego. Igaragaza ko yavuyemo isigamo abasirikare benshi muri Uvira. Ubwo ngubwo naretse nateye umugongo cya cyiciro cya mbere yabeshye ko cyasohotsemo ikanga. Ihunga ivuga iti twe turasaba kujya mu birometero 80-70, tukajya nibura muri Kamanyora, tukajya nibura hehe na hehe, tukareba munsi se bari hehe. Ibyo byaranzwe kuko iyi myanya yose yari iteganyijwe ko igomba kwigarurwa n'ingabo za leta, birangwa. None uyu munsi wa none ikirimo kiragaragara, cyangwa se icyo turi kubona ni ikintu kimwe gusa, ari cyo intsinzwi ya M23 yaturutse hariya. Mbona ari nakomoje rero ku kintu cy'abaturage, n'ubundi ni nacyo cyatumye mvuga ku mupaka wafunguwe wa Kavimvira ndetse n'u Burundi. Uyu munsi rero ndavuga nti abaturage bari bamaze iminsi gikabakaba amezi 2 niba atari 3, murababarira cyane mba nananiwe. Amezi akabakaba muri 3 mbaye ntibeshye iri kwa gataho. Kuri uyu munsi rero abaturage bongeye gufungurirwa umupaka wa Gatumba, ni umupaka uhuza igihugu cya Kongo n'u Burundi na Uvira. Batangiye gusohoka mu Burundi bagaruka iwabo mu byabo, bati nubwo tutakoze umunsi wo guserebura, ariko turabizi ko Imana ariyo yonyine ibireba ibikorwa. Turashima leta y'u Burundi. None se bavandimwe, buriya gushima ntawe ari ikintu kibi, gushima ni ikintu cyiza. Uyu munsi wa none rero nkuko amwe makuru abyemeza neza, abaturage bari barahungiye mu gihugu cy'u Burundi b'abakongomani bamaze kugera iwabo muri Uvira. Imirimo yanatangiye yabo rwose, Imana akomeze ibahezagire. Bashima cyane guverinoma y'u Burundi ndetse n'ibindi. Magingo rero umutwe wa M23 nawe ati tugomba gukora ibishoboka byose tukagaruka hehe iwacu, cyangwa se tukagaruka muri Uvira. Ariko kuva yatangaza ko igiye kugaruka muri Uvira, iratakaza abasirikare benshi cyane, kuko iri kugabwaho ibitero. Ingabo za leta ziti ntabwo bagomba kudufatana Uvira,
ku kiguzi cyose byasaba tugomba kugitanga, ariko iyi Uvira ntabwo tugomba kuyitanga. Abaturage rero bamaze kugaruka mu byabo nubwo basanze 23 yarasahuye. Uyu munsi wa none turabivuga mu kundi kuntu, turavuga tuti ingabo za leta cyangwa se n'urugamba rudasanzwe, n'urugamba rudasanzwe. Bo ngaye nguko rero ni gutyo bihagazemo, twavuga tuti n'urugamba rudasanzwe. Bavandimwe rero ndagira ngo munyemerere duse n'abahinira hano, ndabakunda cyane kandi nimukomeze mugubwe neza. Nari mvuze reka mfate kano kanya mbabwire ko ku Barundi tuganire, mbabwire ko umupaka wa Kavimvira umupaka wa Gatumba Burundi Uvira wamaze gufungurwa, abaturage batangiye gutaha. Ubwo rero ngira ngo muri kubyumva ko bihagazemo. Bo mukomeze rero mugubwe neza kandi mugire ijoro ryiza, turasubira cyane.